Baklje na Kopaoniku označile su početak rada noćnih staza i skiješke sezone. Živjeli, dobrodošlica i sve najbolje, dođite uvijek. Tabačem staza penjemo se na 2000 metara i Pančićev vrh. Idemo standardno kao obrada, redovna obrada, idemo gore. Planinskim guseničarom upravlja Milenko Čeperković koji u skijalištima radi gotovo 30 godina. Snega ima nekih 45-50 cm na stazama u Gaženom. Ove godine je krenuo lepo, samo da nastavi ovako. Igor Čolić iz sektora bezbednosti ski sankama vodi nas na legendarnu stazu Duboka. Snega ima i on očekuje dobru sezonu. Ima ga, odlične padavine su bile, malo ova vlažnost nas malo muči, ali nadam se večeras još 70-15 cm. Duboka je crna takmičarska staza uređena prema standardima FIS-a. Skijašima je među omiljenim, a uskoro će i ona biti otvorena. Možda za sljedeći vikend već da bude crna, crvena, duboka i tako. I vraćamo se ka centru skijališta. Prolazimo pored legendarne tanjirače na Mašincu. Inače, lift i staza Mašinac su idealni za naše najmlađe skijaše, za početnike, za ski škole. Na redove ispred žičara treba računati. Skijaši i borderi kažu da su nestrpljivo čekali početak skijanja. Pa nije dugo bilo ovoliko snega za skijok, tako da sam prezadovoljna. За отличный курорт, за хорошую атмосферу, настроение, отличное состояние склонов. Спасибо. Zašto Kopaonik? To je bliže do Makedonije i je lepo. Zato što ima najviše mogućnosti što se tiče staza. Novo akumulaciono jezero i pumpe omogućavaju da 70% staza u svakom trenutku bude pokriveno veštačkim snegom. Prošle godine menjana je cena ski karata što je izazvalo negativne reakcije, ove bez promjena. Mogu slobodno reći da ski centar Kopaonik pruža najjeftinije usluge skijanja mogu čak reći u svijetu, ne samo u Evropi, u odnosu na broj staza, dužinu staza, kategoriju staza i ono što pruža u samom ski centru. Ako se po otvaranju sezona poznaje, ova godina mogla bi da obori rekorde. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Kopaonik.